Hi, welcome to Serenity Sapphire Salon, oasis of peace and beauty for all beauty services. Karibuni, join me, kuja na mimi hapa. Guku nikuo thondekagirwo saruni no Jacaranda Estate thini utige gate ya residence uke gate igi ni ukumakora na guku nikuo thondekagirwo nginya ndwara. You can see session ino nea uhoro wa njuire na services cia guku by the way na tikigathi moko maria ni makoretwo makihiti nginya guthambia guthondeka guothe njiguaga kaundu kega tondu gwi kundu ringi ona andu aingi mana kindu ukambura ni ruo. Ni tene ndiatahukagwo massage niki kenjerie ma ndonaga to tari undu mwega ngarigwo atiriri iriu ri nguthi ndutire mundu nguo mwiri wakwa njaga yani horo cio no anditohagira muno na ni ngoretwo ngigithondekwo wega nganogoka na by the way Serenity Sapphire sio tu ya females, hata wababa huwa nawapata hapa wakifanyiwa manicure and pedicure. Ni mahali kuko na amani, environment yenyewe ni mzuri, maundu mothe ni mega, aruti a wira, director Madam Terry ni manititaga wega muno. Kwa hivyo karibuni sana.